Francsi itu kan bidang salamai, lame ramai, PCS, lapel, PCS rupo, ini bangso, penanti PSC Presiden Secretary, ini bangso mai, penanti yang lu itu am tu kan itu, penanti sekolah phải chính phải gọi là tiền kể của số vụ là số đắc sẽ dissolve được xong chính là phần đó này thì report cái gì đó so itu je nama so kong lah yes itu mungkin lah so tu kan pending asal sih betul senin bang ada lah pending alang itu program booster mega so tapi bang itu betul dan jalan kita itu pun sih mantap apa lagi sih itu lagi November itu dan so tu kan kita sih lang itu nak ini nên cũng cần truyền vào từ bài đó có đạt được gì một nguyên năng triển tentang song slogan na bangge tentang hello khair aje dan kacing rum hello khair ali so hati kan si dum la kese kacing rum na yelong pemasaran na itu kan kebori long bisnes kan dah cilam tu loh si ini bangge batai cingwai kan ini bangke ini ngarong andengan ngeli bangke ini terus cilon sar kan sih dia sih siap lupuk rumah ini cerai pemilo ini ngarong pati lo si kacing rum lo khale tu bangke lah lo itu mak hai non pisung hektik along situ sudah soal pisung pun itu hang nang handbrake lagi long lelang non tak handbrake kalau itu sing lo itu bordar bang nang apa lo kan kosong cerai kau itu sing lo apa itu mah along lear lo relax nanti pak dopik angkat nama dopik lah itu am itu apa lagi jenglok apa non itu mah karbi hari semar program so tu yang nang student itu 8, 9, 10 karbi itu lah drugs raki itu apa nama kahino dopik lo lah yang semar orang sih hino lalu itu kayak future masih lagi dapat lahai aki sum do pik lahai na jipawi man hotel asi kese yong si cibung lo hotel lagi cipa yok pun umpo bu ning ke do si ini cibung lo sila ten du klem lo te tum laki sum am hai kisman ban cipa umpo bu ning ke lo sila so kese tum klem lo ngai tum tanga song men takai kita sirap umpo and break kai song men cing lo long tin ta me kesias kita me langsung ini sudah untuk masih ini so kecil lagi ujung bagian minta lalu apabila TSC mencari bom rupo tu mata lisensi itu pencendok langsung cenderung tu na iklan na di polit mata terolok dan XKC presiden Kementan Universitas Kementan kalau tempat dua di Surabaya ini datang waktu nak dan mulai cuma pemulung selalu mulai curug PCS kan non balance nil tu carbohydrate X ahin ben sampai kero paper break ate ini ke si historic day a historic moment pun itu kudam lo ate biba carbohydrate association ropo roto orang itu open aja carbon long carbon khai tu mahungha tak son sido lapen kamatha kisunu son sido bos sabi pini karbirong asara tupen alang tu macam tupen alang tu kapor ipen labang so kese ropo roto pan ke pangrung asai gedeng pen alang tu pini abange kicun lo posit tu kroilo la sini tu ningarong perfect lo lapen ropo kese president secretary lapen members tu alfasa meni tu pur wang tu kese x ahin ben pi pon pajiro pimalang tu ani kematha je karbi tum same itu kacing turunang ji paprang dunang ji lapen asai klem dopik la ningisi kali te e lapen chunche lapen papleng e pu matha se pini alang tum la bangso isivet ke do thega pot alang tum bantamen tum so perfect lo lasi pini ni tu da karbiang long karbiang khai tu ban ni tum apirta kime kipikan tum la lo pini pena ba ke karbi student association la ke isivet lo dak rupia velo ropo velo dak
Lasong sa simbol sa may inglong po tang ho kapre sa may pinier ni bang ni tum pawe foundation si Manlo lasi ni tum ring arong pick ni tum karbi student association X tum ben sa may lasi nil tum kadoga ben sa may akero bilo la pen press media tum sa may nil tum malam pini ni tum bang so KSA tum sibet ke dolo walam nang kon pambesan te ni tum ningarong perfect lo. We express our heartfelt thanks and offer a gratitude to the Karbi Rong Saramai for taking these steps, these initiatives that the fragmented KSA, the factions of the KSA, to bring into one, to bring into unity. So for their efforts, today we could see the result. We are very much happy and thankful to the Karbi Rong Saramai and also the KCS and also ourselves, our ex-KSA. Choro parpilo labang so ame betul hegap abot di domba ningarong parpilo. Ang kacing tur atau warga itu tegi apa? Jadi tu comai pelong tak kacing baik tu loh. KCS atau tunggu tentang anak si kelompok lame karbi lame tunggu lame kena akhir nak kelompok. KCS tu mangkel Charlie apa? Ang asong kituan kisung di bawah alam so kelompok tu. Nota bangke KSA Roni Rotan masuk kacau hak ke dua kacau ni masuk non apong apa Ramasal tu penangan klaim kita alang itu kapacing di jiapan penangan klaim kita penting si akeme ang kekeklang bang lalo rupo KSA itu sedang isi bet rupo lasi kado betul tapi di dingarong alang itu kan aku putot aku itulah pini aikuni acik lo ikut rapi anak bangke alang itu si pini break kuat mana presidium so aku bang alang itu si ikut lapan konvenor aku bangke alang itu masih kan bang oh si ikut aikuni acik lo abangke alang itu kan election kan si secretary presiden invite koniko lapen ke bangko presiden bangke lada bang candidate maniko lapen bangko secretary bangke secretary candidate sin maniko abutars program bay mangalasan no karbila mera mebe bangko ke CSP bangko ke karbi Rong Saramai bangko ke lapen alang itu rupo KSA tu bangke ke rason si bang haro ini abutars ada ini tu apensi secretary presiden bay koniko lapen ke alang itu mantap puthap itu arpun timesen kipi durlong dia pat alang itu aru dunia si presiden haidun dedet ma secretary haidun dedet alang itu maru kan bangke assistant secretary lapen bangke dume pu vice president aku si ekon ko si ini ada jurusan orang itu seperai so saya pacun dia pan itu non marke bahan paklang bilang sekarang election officer standi patipon kasi kagyong arara tu kali KSA cinggung nanti ko kenana muli kaningge ha kini kan KSA report tu kami aning samjin ko chifaisar adu ba biya labu ka di benana itu kene kamatha ke nile do kus kami ke pleng do kus kami kado wichi osi itu vet ke dunia alang itu nam cak sepiwa kasi untuk clear dia bangke tarsta particular juga halas warni kan sebagai presiden akan ke interim kasa komite kan kecipluan program dong orang itu aru habar langsung singkan sih halas cipluan program itu kan full project kasa election conference dulu ada masih secretary presiden project dalam itu particular pulang ke ningarong par karbilang melam itu maksudnya कैसे तुम जीवन बिlang arni lam se claim ke messenger pan karbi ham isu boy lam se claim ke messenger pan namara me hi nestambe il jumi pa jero ka pen ningarong juro lo